Assalamualaikum dostlar, sevimli salım kizet bugün biz ne gülemiz TikTok'tan Minecraft'tardı. Dostlar ben sizden başta kulebiliyorlar. Zargardayız kalay. Bu ne? Basıp zaten ben istep papışet. Bir şey bulmaydım ha. Bu. Boom. Dostlar kazak. Bunu kazak tık da kazak mesela bilemem. Şimdi. Ay kesildi dostlar. Soğuma kokmuştu. Vay bay uğraşım. Dikey kuş diyeken dostlar. Varsa video lekte sanırım dostlar bilestirme. YouTube'da da saklısın. Bu YouTube'da. Burada kısa. Parkur diyeken dostlar avutlarında. Kanne parkur diyeken bilmeyeyim. Oy bayağı hani parkur mu? Çok da kızarmış. Tema. Tema yakında. Dostlar kulmek koyak. Lan ne yazar var. Kendi ya yürü. Ne mi? Dostlarımla kırılmazsınız geldi. Diyemiz var ve muhtemelen pekin. Muhtemelen zombi. Dostlar Minecraft'ta muhtemelen zombi taptan sonra komentarlarla yazıp gitsin. Kırıklı dostlar. Да ты чё?
Какой самый быстрый моб во всем Майнкрафте? Обычная скорость Стива составляет 4 метра в секунду, но голем оказывается на 1 блок медленнее пешехода. Зато он здоровяк. Коровы и снежные големы уже быстрее. 9 единиц. Кто бы мог подумать, но Эндермен, Паук, Собака и Оцелот могут преодолеть одинаковое расстояние в 11 блоков за 1 секунду. Вот это. Какое самое высокое падение вы сможете пережить в Майнкрафте? Совсем без брони вы сможете... Dostum men sizlarga biroq narsamni aytib keta solay. Mening yeltin video шығуы мүмкін. Aytib ketayim, video yeltin точно шығады. Директор, коллега. Осыма қызықсы. Resultado. Қатып жатса кесіңіздер, айып етпейсіздер. Болды. Тема. Nerede? Dostlar, sınırlı osunda ekan. Zombiya.
Dostlarım niye? I'm just saying, don't bring me down. Down, Ya. down, don't bring me down. Yes, I can, don't bring me down. Чё хочешь? Куда ты хочешь? Minecraft. Reality. Dostlar kam altınızda bilet sol olsa da kurup geçeceğiz. Minecraft. Reality. Minecraft. Reality. Какую самую высокую скорость вы сможете... Your eyes, shut your mouth, dream and get us out. Dream, 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 dream. Спидран по Майнкрафту, поехали. Dostlar 300 realizasyonu kesin izleyin. Kurdum ya bir oldu. Шопинг, модный лук, я звезда. Ха-ха-ха. У вас было когда-нибудь такое, что сидишь себе на даче, никого не трогаешь, потом подходишь к окну, а там вот это вот... This is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. Here we go. This is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. I'm just saying, don't bring me down. Down, don't bring me down. Yes,
best I can. Don't bring me down. But I'm feeling this one. Wow. Ваш друг запер вас, и вы не можете... حمود حبيبي حمود حبيبي I've been dancing in my room, swaying my feet, trying to get you love and a kiss on the cheek. I've been dancing in. What is love? حمود Как тебе вот это? Вот, но. Как тебе вот это? Вот, но. Как тебе вот это? Как тебе вот это? Dostlar, osman bizning videomiz oyoqtalab zaratning o'yimda o'zingiz ko'rib turganda ona banda paka sizda men bo'lgan men silim kz va yana silim kz banda paka endi